Yeah. Chen po long chata ka riak ka ngat nga. Riak internet ah. Alo. Dede. Hmm. Jan. Jan nó có là go. Jan nó có là go ko chi ngat ngo. It's okay. So jan en lar am wo ta ke we tu ra da wo nyok jang ni. Be chwa am mo wa je ka pe de. Ke wa je ka TikTok de. Dong mi dong te pen en cha lel ke nying de kon de la ngar ke ngat ni. Ke video mi chicken ko jo bia pen ni. So they have a right to become a place. But me chia penny me de na muy correct chen gor eno ba nyoko le ko nyen kun ko akalat ti nok loy dun ga che men chala ye mi nyen yen ga jang ba ni nyen ga je nyen yen ka bar ba ni nyen ga je mi la ga nga bar won kan to ka bar ko ka kan ga bar to dan nang yen ga nyal nang yen ga pin am go yen che chala la dano ken yen na jag rai dien a ba ga kel a ba to mai da ko lo nuar roi nen go tok la da ni rai da ka la da no go am batin mi la riep bia chưa đó kia kar ka bia ka ge ka kwa ge rien tok ne wan an chen bo long ba ba lo ne o jog ne ye video ni te cha la tin je ka ye amane advice cha kam ye okay let them be a zero cha lai da ba to kon a family da ke business ne ka ke nyen ka tin tin nok loy da kon ka friend ka ke kon ni she mar to ko ken we are not gro mi chi a lu ken de ken ye lu bia to kon to bia lo ja la yen chen advice yang mu gwe mi de na lu ka ja ke advice chen bi nyok lat ko community wan ko chen ra mi je ka ye right no ka tek da no ka tek gan ka no ka tek che mar ken de dia do de yen ngaj mi ka yen ne ti ngai yen o ra mo community la le lu tele mi cha me lat ko community ba pa kien chen du na chen to che tin gur gur che ye ka jang ya ke ka Facebook contribution la chot de cha ka ne ti ka cha ran nen chu je ba tu la da na bang ka tele ka picture ka ye yen je community so I'm sorry ke video ndi che made I'm sorry for that from now onward dia la ke the best min nok yene la de je ka ke la de ka ngat ka ka enemy min la enemy nuera cha ta de chong ne lo la de le kun tung bi loy du ne era mi la friend mi yen friend ka dial tin chiang lo de jo nok yen te man ne ta ba ye chol jok ta ka lai video ba ye chol jok sorry che gola yen friend ka tin chiang lo nok yen te da ko nok yen te gan ka amani te che mare de jo thank you yen dit nuero to ko kien botin chiang lo che lo dun cha ling amani yen man ke do linye tin nok te da special je chekel mi la che garumara jen la die long mi chi riak to ko in che ko mo chen chu du la thank you because god ko bi yo kie bi ko du mo god no ka we in la die ka ne me chi to ko gambele you are a first person mi chung che chu re da nya na ren nyeret so amani yene to ko kien di chen chu kun chen bela mention ke but cha nga ji nok yana ka community ka yen percentage da min noka ka community
because ye to pot gon ye kun an wala chata da lon mi te mi la yana da gik mi ci boy de le di de long da community da da charo dios boy chata da watch